Kulumbaga, ang narong ni Dipok Entertainment YouTube channel Taute Buksong. Ini hai belakin nang kuki tong mabagai ma 5 ka. Taute Buksong rok mia horni je gotona mia horo brok hanja saring nisimi Pakistan song je India no tangsine ingai phaimani kintu India je palaut barrika brok kirjagai kharbaika kirjagai khari thambaika jottono. Wana ma singsa Taute Buksong mia brok India no tangna hnoi drone rok rohoka drone tui attack khana bagai phaika drone no bu fire khayoi narugidika tei F-16 fire jet phaika abubu koginarukha tei border boroni iron dome norok saimanna defense system abubu kogino stokai didika eke Pakistan nong jotno chun kai khika mia jebabe kotor klaite eke gulli charu laika missile charuka tui saka tui ha tui Samani sikang rokono rok 3-4 घंटा बाइनो सिलेंडर पाकिस्तान रok सिलेंडर रिवई arbaika nini krasi aroni chot uma jaga hai rogo town pura city rogo direct missile rohoka borong ni missile 10 ta 12 ta missile India ro rohomani sakawano destroy khayoi khiklai khebeka kaisa panu yang bird bisingo hapnani sujug rilia obo hai Taute Buksong lai one ama singsa miat kotor klaite hekai tanglaikha abo gullimang wan ama singsa age tabu Pakistan ni je aroni Pradhan Mantri Bajbhavan rok angkai Rajya Sabha borok ni je asulai mani jaga rok aro jottonu misal chogui kasin India ni belai khai kiri message kiri laimani borok nai borok ablai be mani saimalia hopung thui chawi muti thanglia kharlai mani mic bai saklai mani rok non kisha nai gadi kharlai mani rok अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लाद करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहाँ से khana Taute Buksong obo hai belai wan ama singsa kotor klai mane hai mia hopung 3-4 gona gulli emun kai kotor klai te kai saru laika belai khenu kirijak lai jalandar rekha. Regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं एक जज्बाती धक्का है। पाकिस्तान ने आर्मी रोनु अब Asmin Munir Mani Bornar ni jottoni General Commandant Chiefs nor Simon na je Pakistan ni Army ni Chiefs bini gunuyo jottono je atangbadi terrorist samsramui India wo attack khana bagai rohmani abo jottono Simon beka abo bini bihik no sikang no kharri rohoja bideso age tini bu air jet bekhana naimani horo aroni proshashan ronu sarkar ronu romui tabuk jelo dairi khani khanao ke borok jottono cylinder rekhani khanao saimaya nini army rok sila isoloi boroni je tongmani mani khane khibi khabe mani muni ko Taute Buksong aboni bagoi norno kisha message rinani bagoi phayo horogo ang thaimalia duita rogo 12 ekta rogo amkhamia or 12 ekta rogo emun khairi lekha जा देख बे भाई ए आचरे दूर तक जाना हुंदा दा ओ या कफेर की मां जी सारी हाय पारी उड़े जा पारी 4-5 घंटा abo mia 8 nisimi 7 nisimi 8 nisimi emon khari laika proxy Indian attack khanani phaile mani border ro kintu paithago borok harbaika obo hai kok ma Taute Buksong hakai norgo video share khadi isha nor nang message rinani bagoi tei sairi manna bagoi si phayo kunu samo pano India no Pakistan ro
paya abo agibu saimanu tau saimanu ang saide 4 din sinaya borong yago na otto notik tongo bung yago rang puisa kurui kichu kurui gulabar kurui mungsa kurui oma kharnai cylinder marinai akai taimang khana jotto sitabo Pakistan cylinder ribayoi tabo yakungrong mani khobor itebo khobor sopainai rona ang jorama kai rinai norno update dogi tongai taute bu ke asun situ nor joton kaham tongni susto tongni in baboi aina hai khulom pika